Ka HYC Mawkaton Unit ka bahap hapok ka HYC lai lingdo Circle West Kasihil District. Kalapan pau ke jingso benyau halo ke Jingtrei Torti o kontraktor Iaka Surok PMGSY na Mawkaton hadu Nongkasen. Kinong ilam na katay ka unit kilaong wala ka day ka porliur. Kaseng katip ya ka jinglong jingman ka Surok na kadaw jong slap hari ka Jingtrei Torti palat jong kontraktor kalawan ra sibun ka jingtua kandaw ka jingbemla banya isu ki kalirit bat ki kalihe. Kapalawan ra Tyngeh ya dong kathan kantam ya kathan lailing do baro kawe halor kanegamat kaseng kalalik banbu daga jingtho HPWD root markasa division kalalik ya kenduru ya manager ketiga Surok Henry omdan basimkia berpatiau ya rum kaseng ke kenduru ya kabor sarkar bandawan jengo dalade balban pej bah ladalong kumne kalong le no ai kapisau pej ba susu kala kenduru ya kontraktor bantrei bah berkampan state ya kakam Kanega Jingtrei Torti ka pauru wat ka jingking ha lipoi kapala train do banai leber hadu menta hari syam pat dep kanega pau ya jingle sting palat kapala penjenjar kala ya gipaj ba jong ka dong kathan lada ka sarkar ne ka PWD road kam syamkhia kaseng kapan pau bukan sa syam sadaki we pat kisenjam kanega long ka pakat kum ka karwa libau samla banlam lingkoi presiden ka HYC Mawkaton unit apa Kadang dingin tuan ni. Temu oi mau oi nak narik tanoi